Prvi arheološki nalazi šminke nađeni su u Starom Egiptu. Snagu, moć bojama su naglašavali i kraljevi. Mnogo kasnije, u 19. vijeku, kada se zvanično razvila kozmetička industrija, čuveni Max Factor je bio među prvim šminkerima. Sada je 2018. a nama je i dalje čudno kad čujemo da se neki muškarac bavi tim poslom. Jedan od njih je, i da bude još čudnije, profesor književnosti Damir Tiganj. Damire, dobro jutro, dobrodošli. Za mene sve neka čuda vezana, tako da odlično najavo u svakom slučaju. Dobro jutro i vama, dobro jutro gledalcima televizije Prva. Damire, istorija kaže jedno, a mi se i dalje čudimo. Zašto? Pa mi smo narod koji voli da se čudi, u principu. Tako da nam to uopšte nije strano kada je bilo što u pitanju, a kamoli ti neki muško-ženski poslovi. Jako lijepa najava i dopada mi se što prvi put neka voditeljka ima takav pristup u smislu da je te neke početke, šminke, eto možda ni ja nešto toga nisam znao, u svakom slučaju jako lijepo. Pa važno je da novinar istražuje i da zna, je li tako? To mu je posao. Profesor književnosti u jednom trenutku ide u potpuno suprotnom smjeru. Šta je prelomilo? Pa da vam kažem, ja sam od uvijek bio neko ko je volio modu i ko je volio kosu, ko je volio te neke stvari vezane za ljepotu. Tako da u principu ja za vrijeme svojih studija sam radio, već sam imao svoj salon u Nikšiću. Kad sam odrađivao pripravnički staž u jednoj školi, uporedo sam imao također frizerski salon, tako da sam ja od uvijek u tom poslu. Sad ta ljubav ka čitanju i taj neki, pa i da kažem, ta neka moja odluka da prosto budem fakultetski obrazovan i da sve to onako zaokružim je, ajde da kažem da je to presudilo. Ali već sa 17 godina ja odlazim u Španiju i završavam akademiju. Sa 19 se vraćam ovdje i počinjem ozbiljnije da se bavim. Kako je teklo vaše obrazovanje u tom smislu? Šminker, frizer, stilista? Pa ja sam u početku radio kao i uvijek kada je taj posao zanatski u pitanju kod jedne frizerke u Nikšiću kao šegrt. Na moju inicijativu jedva sam nekako ubijedio roditelje da treba sa tim da se bavim i kada sam želio da upišem srednju školu za frizera, to je bilo strašno. Kako sad to? Međutim, ja sam upisao potpuno 10. smjer, elektrotehničar za telekomunikacije, ne bih li bio blizu tih frizera, totalno suprotno od onoga što mene zanima. U svakom slučaju, kasnije, posle te prakse, akademije u Španiji, usavršavanje u Crnoj Gori, razni seminari u inostranstvu i to je to. A koliko se razlikuje sistem učenja u Španiji i kod nas? Mnogo, mnogo. Ja evo recimo sad imam priliku da vidim, ne samo ja, nego siguran sam i svi ljudi koji koriste društvene mreže, da mnoge tehnike šišanja, bojanja kose, tek sad se izbacuju na tim nekim društvenim mrežama. Recimo šišanje sa mašinom, kada je u pitanju duga ženska kosa, ja sam to učio tamo da radim. Ja to kad sam šišao ovdje, pa kad mi žena kaže kad uključim mašinu šta ćeš da mi radi, što je bilo strašno. Međutim, sad je to već sve normalnije. Polako, kod nas malo sve zakasnije, ali dođe, uvijek stigne u svakom slučaju. Kažete da najbliži nisu baš reagovali onako kako ste očekivali u startu. Pa nisu. To je nekad bilo, pa ajde i sada kažem kao sin, jedinac, pa sad da se bavi tim nekim ženskim poslom, frizer i to. Šta će reći drugi? Svako želi. Pa ne samo da šta će reći drugi, nego prosto svaki roditelj negdje želi najbolje za svoje dijete. Sad oni misle da ako je neko fakultetski obrazovan, da će možda nekad i bolje i više zaraditi. Evo ja demantujem sve to tako da sa svojom diplomom crnogorskog jezika i južnoslovenske književnosti prosto negdje ne mogu toliko baš da zaradim koliko mogu od ovog posla. Ali ste definitivno najobrazovaniji stilista, šminker, frizer, sigurno u regionu, ako ne u svijetu. Pa ne znam, vjerovatno, ne znam. Možda ima i nekih drugih frizera koji su fakultetski obrazovani, ali eto, ja sam to negdje istakao na početku, pa sad u svakom intervjuu mi postavljaju to pitanje, jer je interesantno. Pa svima je to zanimljivo, da. A sa kim inače sarađujete? Pa sa mnogim javnim ličnostima sa javne scene. Većinom su to neke srbijanske pjevačice. Radim u jednoj produkciji, u jednom takmičenju kao šminker, tako da imam priliku zaista da sarađujem sa mnogim, da kažem, velikim imenima kada je u pitanju estrada. A kada su u pitanju ti neki snimanje tih nekih spotova i svega toga, imam zaista super saradnju sa Dejanom Milićevićem, tako da zajedno u timu smo odradili baš dosta posla i imamo dosta toga i u planu. Vjerovatno vas često pitaju i kako žena reaguje, ona koja vas ne poznaje, ona koja ne zna ko će je šminkati kada vas vidi. Pa, mislite na javne ličnosti? Pa na javne ličnosti, na sve zapravo.
Pa ja imam salon u baru i svi dolaze kod mene sa namjerom. Ne radim po sistemu letećih mušterija i slučajnih prolaznika, već ljudi dolaze kod mene ciljano. Tako da oni više nemaju problem, znaju kod koga dolaze, već negdje znaju šta žele i onda je to mnogo lakše. A kada su u pitanju javne ličnosti, njima je samo bitno da budu lijepe. Tu nema više predrasuda. Njima je samo bitno da sve to bude namontirano kako treba i to je to. A sa kim je najteža saradnja? Sa kakvim tipom žene? Kad su u pitanju javne ličnosti, sa početnicima, sa djevojkama koje su na početku svoje karijere i koje imaju taj neki stav sve možemo i najljepše smo, u stvari ne znaju ništa i ne dozvoljavaju da im se objasni. A tip žena, pa kad dođu kod mene u principu nema nekih problema, ali ako već moram da navedem, to su obično žene koje nemaju dosta iskustva sa šminkanjem. Pa onda imaju problem i da same sebe našminkuju jer im je i malo mnogo. U principu je to. A šta je neki sljedeći izazov za vas? Pa imam dosta ponuda kada je u pitanju inostranstvo, snimanje nekih serija. To je već u pregovoru, tačnije jedne serije. Ne bih o tome sad dok se to sve ne iskristališe, ali u principu planiram u baru jedan veliki muzičko-scenski spektakl. Bićete naravno pozvani u organizaciji The Models agencije, mene i par nekih dobrih zaista pjevača. Tako da malo upoznamo crnogorsku publiku sa tim nekim radom. Da približimo opet onaj svjetski show nama. Pa valjalo bi. A možemo li malo da komentarišemo našu scenu? Kakve su dame naše poznate ličnosti u Crnoj Gori? Scenu, ako mislite na estradu, mi je nemamo. Naša scena je jako siromašna. Našu scenu zauzima politika u potpunom smislu, tako da to ne bih komentarisao. A što se tiče žena, zaista izvojio bih tebe, Iris, jedna od najljepših voditeljki, zatim Marija Razić. Ja volim negdje tu ženstvenost, to neko držanje. I Milica Pavićević i njena sestra. Sa njom nisam imao priliku da se upoznam. Govorim o ženama koje znam. Nina Žižić. To su sve neke žene koje u principu imaju tu neku prirodnu ljepotu, a u stvari ne rade previše svega toga na sebe da bi se istakle i negdje se izdvajaju. Tako da, to je to. Super je taj top 3, sviđa mi se, hvala ti na tome. Kako izgledaju žene danas uopšte? Pretjerujemo li dok se sređujemo? Da. One žene koje vidiš na ulici? Da. Evo, sad ću vam reći, ja sam baš bio preksinoć na zatvaranju Montenegro Fashion Weeka i vjerujte mi da su sve žene u publici bile kao da su spremne da izađu na modnu pistu. Svakako to tako i treba da bude, to svemu tome priliči, ali zaista mnogo lijepih žena. Za veče je to fenomenalno, ali kada je dan u pitanju, sve su uniformisane, sve su iste, sve su isto našminkane, sve rade iste tretmane, od nadogradnje trepavica preko noktiju, znači ne postoji razlika. To jedino zamjeram, ali u principu Crnogorke su najljepše žene, to sam rekao već jednom, tako da ništa im se ne može zamjeriti. Saglasna sam sa tim u potpunosti. A jesu li podjele na muško-ženske poslove previše stroge kod nas? Jesu, ja inače ne volim podjele, nikakve podjele ne volim i protivnik sam svih mogućih podjela, makar to bilo i na odabir hrane, na bilo šta, to nikako ne volim. A kad su u pitanju muško-ženski poslovi, ja bih ih podijelio samo na one lijepe i manje lijepe, u smislu da muškarac treba da radite neke teže poslove, a žena lakše, jedino tako. Sad zašto da muškarac kuva nekad ručak da iznenadi suprugu ili da usisa kuću, pogotovo ako mu se prospe šećer, što se meni juče desilo, tako da sam morao, ali u svakom slučaju bez podjela. Sad da krenemo malo od jutra, kako bi žena trebala da izgleda u tom periodu? Prirodno. Jer najljepša je žena kad se probudi. Ja to tvrdim. Bez šminke, naravno ako odaberete pravu ženu za sebe. Tako da ona je u svakom slučaju lijepa. Meni je najljepša bez šminke i kad se probudi. Tako da žena treba da budu ujutru prirodne. Ukoliko idu na posao, zavisi od posla kojim se bave, pa imaju taj određeni dres kod. U svakom slučaju, što prirodnije, to ljepše, pogotovo za jutro. Damire, šta ćemo sa tom profesijom profesora književnosti? Hoće li se raditi na školi? To mi pitanje jako često postavljaju. Inače, i mušterije, i roditelji, i prijatelji. Pa ne znam, da vam kažem nešto. Ja sam neko ko nije bježao od tog posla, ali prosto je naša država takva da mi nije priuštila da se bavim sa profesijom koju sam završio. Ne samo ja, nego većina ljudi iz moje... Nemojte odustajati. Pa ja sam već odustao, zato što se bavim poslom koji volim, koji mi donosi dovoljno prihoda, tako da ne bih insistirao na nečemu što mi nije toliko profitabilno. Ali, kao što rekao, ne samo ja, većina ljudi iz moje grupe, sa mog fakulteta ne radi u tom poslu.
neki su politici, neki su tamo ovamo, ali u svakom slučaju vrlo malo njih je ostalo u učionici, što je žalosno i tužno. Predlažem da sada pogledamo anketu. Pitali smo sugrađane o tome šta misle o muškarcu šminkeru. Jeste saglasni? To nisam znao, jedva čekam. Pitali smo dakle vas šta mislite o tome da se muškarac bavi poslovima koji su po nekom nepisanom pravilu ženski. Ne mislim ništa loše, jel? Ako se neko pronađe u nekoj profesiji, mislim da treba da gura to do kraja, da bude posvećen, da uživa u tome. Ne bi valjalo da to radi iz nekog pomodarstva ili zato što misli da će na taj način doći brže do klijenata i mušterija. Pa okej, svako može se bavi čime god, jeli? Šta voli, ako je talentovan, zašto da ne? Svak radi ono što voli. Ako im je to lijepo i fino, nek rade što. Bez obzira da li se neko bavi fudbalom, pa je fudbalerk, ili ako se neko bavi šminkom, pa je šminker, mislim da ljudi ne bi trebali da imaju ništa protiv, bez obzira što je možda malo neobično za ovu sredinu. Demokratski, od rane zore. Lijepo sam se nadam da vi niste izabrali najljepše komentare. Ne, zaista, ovo su svi odgovori. Prijatno sam iznenađen. Nadam se da je bilo ugodno kod nas. Svakako, pa čim je cvijeće, ja sam se obukao u skladu sa vašim studijom, zaista lijepo i prijatan razgovor sa lijepom i pametnom djevojkom, kako drugačije nego lijepo. Nama je bilo zadovoljstvo, posebno meni. Hvala na gostovanju, pratimo vaš rad i dalje. Hvala vam na pozivu.